Ya hobu fefu ya daa berita terbaru ya da kedatangan tamu Moroi ba Nigeria. Waktu hari ini ya prediksi habisa ita badannya da ba aine akata sofu kenya prediksinya Andre basima ya hobu pa habisa duriau aramino to hareu ba no batu kofi malo nalo bok fazeki. Ya hole no batu kofi mege ke nina kavinu miksi ai kofi nene mege kofi susu. Habisa ba magimo kema norto no matua dano ni hadre bafa. Wa megi kumi dano ni handre oya dano matua tukamabu oya jikyo kyo bazarewa ba oya gei siti iti bazarewara untuk ua kemi mi alo si maifu badu tuoe ena sehipotomi ba selamat nusomi solusi na tabato minuma da uloi dai manu sokoli batagore batabe bavani kasami terus ena vani kanya tania tafagule badalutuluda telu kali sehari ai fada goitai babi sokoli tahalagi tarebus ba idano nia tologi ta bayoni dala uluda pamagoda talalau mato sarabawa ba ujami tabato-bato sa eva minu olifu ita va minuto utotona kami ina amilau ni wa kuanre ya hobu fefu